نێزی 23 ساڵن دگەل سەدان کۆچبەرێن دنیەن باکوورێ کوردستانê derbasî başûrê Kurdistanê bûye. Mam Ebdullah Tayyib di sala 1994 de digel 300 malbatên din di kempa Heseniya girêdayî qezaya berdereş hatiye akincî kirin. Tevî ku Mam Ebdullah niha muxtarê kempa Heseniye lê 23 salin li benda wergirtina nasnameya Iraqî. نه هەوی ئێرەقب بۆ ما چێکری ئەم ئێک ببێ شرتاگە ببێت پێشمەرگەک ئەم هەمی دەستی ما نەخواش بیال دێرێدەم ئەم بێشۆلی بێ توت دژمانی نە هەمە هەنە هەندە ئۆقە مانە خۆنی مانە ئەرزۆقە مانە توشتکە ئەم حەزکە ئۆری کۆریۆمە دیسۆ بکەن دوسۆ ئەرزۆقی ما چێکنی ئۆری کۆریۆمەوە حەتۆن هەبێک Divê demê de du nivêj di kempa Hesenî da ji dayîk û mezin bûne, lê piraniya wan nebûne xwediyê nasnameya Iraqî û tevî wê yekê jî beşe xwarina mehane li wan hatiye birîn. Vî zirûfî de erzokê me ji hotiye birîn. Tankosyo mal erzokê de heye, olê neftê erzokê tiştê so de heye. Wekî dî jî li ser meselo cinsîyo milletê me bêcinsî ne, tu زۆر تەڵەبên me çina medresê xeloskîne be tehîn nabine cinsî nîne tehîn bibine be. Li gorî yasaya regeznameya Iraqî ku di sala 2006 de hat bû serrastkirin, kesekî biyanî eger 10 salan li Iraqê bimîne dikare bibe xwediyê nasnameyê. Berpirsê kempa Hesenî jî dibêje hewldanên wan ji bo ku penaber bibin xwediyê nasnameyan berdewam dike. کەمانەوەی لەوێ بەپێی دایرەی ئیقامە دەبێت هەموو ساڵێک تۆمارکراوە بێت، یعنی هەموو ساڵێک یەک لە دوای یەک بەبێ دابەڕان و 10 ساڵێکی تەواو کردێ بەپێی ئەم یاسای کە ژمارە 26 ساڵی 2006 کە ئاخر هەمواریتی دەڵێت ئەو هاوڵاتیە جنسی پێدەدرێت کە هەموو مەرجە یاساییەکانی تێدا بێت کە بە شێوەیەکی مەشروع واتە یاسایی داخلی ئەو وڵاتە. تقریبا سالەکە ئەرزاق هاتیە بڕین لەلای حکومەت مرکزیەوە هاتیە بڕین، پەیوەندی بە حکومەت کوردستانەوە نییە، لەلای حکومەت مرکزیەوە هاتیە بڕین، ئەوەش لەسەر ئەوی دێمە نییە، ئێمە نەتوانین چ بووان بکەین، ئەوەش بۆ پەنەبەرەکان خڕە ئێران و تورک و عێراق و هەمی. Li Sunûrê Parêzgeha Dokê 5 kampên penaberên Bakurê Kurdistanê hene. 3 kam girêdayî qezaya Şêxan û berdereşê new. Zêdetirî 500 malbat têda dijîn. Ji bilî daxwaza wergirtina nasnameyan, penaberga zindeyan li hemberkîmiya projeyên xizmetguzariyê dikin û dibêjin gelek kêm xizmeta wan têkirin. Pitirî 20 sala Hind xêzanên penaberên Bakurê Kurdistanê divê kempê da diakincîne. Lê heya niha jî beşek ji wan regeznama Iraqî nîne. Weke ew dibêjin nebûna regeznama Iraqî kêşe û arîşên zor bi wan peyda kiriye û neşên li dam û dezgehên fermiyên hikûmeta Herêma Kurdistanê bidamezrên. Tayyip Goran, NRT, Kempa Hesenî li qezaya berdereş.